آهیا کردستانی جه روجاوی کردستانی دما خوش به بیدرین هجا به خلکه کردن برنامه روجا فهم لپیش آوانه بیدرین هجا شف برنامه که طیبت مجوره پیشکش بکن که میوانی من هجا جیم طیبتش برکم اف 19 روزن در روشلات ناوین شرکت دجوار هیا هرچی قاسی دولت یکبین آمریکا و اسرائیل وکی عالیه کشور و ایران جو وکی عالیه دنیا شهر دیدن لی یا خویاد که ایدی گلک ولاتین در روشلات ناوین در باسی نوا وی شهری بونه آنگوان بجین راست ج شهری هی باندور دبم لیکی لکاویه که دسری هر کرده که در پرساکو اساس درد که و گلی کردی لروشلات کردستانی چه دیگه روشوان چاوایه پاشا روشا جبو روشلات کردستانی بچه آوایه هیزین سیاسی و لشکری ین روشلات کردستانی در روشا هیده جیوان لکودریه پوزیسیون آوان چیه و پرسیم بوی آوای گلک پرسیم کتنه مراق کرن شف برسوا وان پرسانه امی جمیوانه که آخویا هیجا بکن او به وبینرین هیجا را پار و بکن لی او جیم پشتی بین آو بره بله بینرین هیجا ما گوت میوانه که ما هیجا وید وی ساعت ده بمرا آمده با که او جی هفت سروکا پارتیا جان آزاد کردستان پژاک پیمان ویان به مرا آمده شوات خوش به حوال پیمان دماوج خوش به حوال پیمان دست به که ام سپاسیا وده کنج بو که در فتوى دامه که ام و بکن میوانی برنامه خو و بطایبتیم پرسند سری هر کرده که دم ینج بو روشلات کردستانی ام جوا بکن دبا که در فتوى که جبو مجی ام دست به که اما نوروز و پیروز بکن او بجین حوال پیمان چاوی هر کسی لوایه اف 19 روزن ل سر استا روشتات ناوین ایدی شرکه دجوار هيا شرکو دنابرا اسرائیل امریکا ایران ده و جاری در بازی روشتات ناوین بو او حتی باندور لسر استا جهان دیگه لجویا همو زیداتر چاوی کردان لسر روشتات کردستانی او دخوازم بزانه بنگلم هیزین سیاسی هیزین لشکریین لروشتات کردستانی روشوان بچاوایه بله امجی دست به که نوروزا 2026 نوروزا 2726 یه کردی لدست به که دا لحمو گلین آزادی خاص همو گلین کوچبو آزادی تکوشین دکن به تایبتی گلی کرد کنها دناف برخودانیه که دایا نوروزا گلی کرد پیروز دکن نوروز به تایبتی لگلین روشلات کردستان گلی کو هر سال نوروزی برحی برخودانی برحی آزادی پیروز دکه و ام نوروزه وک نوروزی آزادی ام بناو دکن و نوروزی دحمو گلین روشلات کردستان به تایبت جنان جوانان و حمو گلین کرد ام پیروز دکن به تایبتی و نوروزی ل میماری آزادی لربر آپو پیروز دکن سال به تایبتی نها وک کو ام برسفه پرسی و بدن شر کنها تایبت شر نال راست مداخله کنال سر ایران چه دبه شر نها لروجلات ناوین دا لنافچه دا بلاو دبه افشار در انجام ذهنیتا نتو دولت هرمه نتو دولتی کو بالصالایه د سلاتی خدا اصرار کرن نتو دولتی کو بردام لدیکتاتوری خدا اصرار دکن بردام گلان سرکوت دکن لدیجی آزادی گلان لدیجی آزادی جنان لدیجی آزادی گشتی جواکانن در انجام ذهنیت نتو دولت نافچه ایرو افشارن کو دقاومن دوی شاری دا بگمان پر قربانی جی چه دبن اما دسلات حتی داویت دا لدسلاتی خدا اصرار دکن بویج نها ام دبینن لنافچه دا شرکی بربلاو دبه افشار کو به تایبت نهال ایران دا شر کو نهال مداخله کو لسر ایران چه دبه در انجام اف ذهنیت دسلات یا 47 ساله رژیم ایرانی بخویا 47 ساله رژیم ایران د دسلاتی چوا گلان قربانی بکه چوا همو جواکان قربانی بکه جبو دسلاتی خل حرم دا بهز بکه جبو دسلاتی خل دروادا بده مشاندن و بردام افشار لنافچه دا دامشاندن جبو شر نگره ناو خود ایران نگره مالا ناف دسلاتی ایرانی بخوا بردام لدروادا افشار حول دا شر خود دروادا بده مشاندن لنها ایدی افشار ام دکارم جم پیسیرا ایرانی بخوا گرتیا افشار
لناو دەسەڵاتی ئیرانی دا بخۆتێ مەشاندن ئەف دەرئەنجام ئەو زیهنیەتە کو تێدا ئیسرار دەکردن لبنها ئەگەر بتایبەتەن باسی شەڕێ لە ئیرانیدا بکەن ئەف شەر چاوە ڕوو دەدا و زعیفاتی کونها ایران پیرا رو به رویش برکو ضربه این پرمزن خوار رژیم ایران تایبت گلین ایرانه چونکه او پر گرینگه نه راست مداخله کی درکی دروادا لسر ایران تی چکرن اما دا اساس تا یک رژیم لواس کر دا اساس تا یک رژیم آنی بر به حلوشاندنه دواری ایدئولوژی دا رژیم رد کر پرگالا و رژیم رد کر گلین لسر جغرافی سیاسی ایران بو گلی کرد گلی ترکیه آذری گلی بلوچ گلی افغان یعنی گل ایدی اف رژیم قبول نکرد بتایبەتی وان چند سالên dawiyê li pêvajoyê şoreşê jinjiyan azadî heta nerazî bûyînên du mehberê ev dide nîşandan ku gel di esas da bingehê rejîmê lewas kirin di esas da îdeolojiya rejîmê hejandin boî ev bû zeîfatî ku niha eger hêzê derve de ji mudaxile dikin derencamê ked û tekoşîna gelan e ku niha li hundirê Îranê da هجیا اوج بوی اسکارم بجم بتایبت او کمکوژی کو رژیم ایرانی دو محبری لسر گلام پیک اینان کمکوژین پر هوانه و لدیرو که 47 ساله کو اقواس بشوازه که هوانه گل کمکوژی را در باز کرد گل یعنی بتایبت همو باجارین ایرانی لکردستانی لإیلام لکرمانشان به هزاران انسان هاتن قتل کرن بوی رژیم در راستی دا بوان سرکوت کردن یعنی به وان کمکوژیانا داویا خو اینا ایدی رژیم داویا خو اینا ایدی رژیم حمود اول پیمان بگور از گوتنا و قد دکم نها و بحثا روشا لإیران کرد بطیبتی اف روشا کو دقومه و آنیزمان کو جخوا سردما وی کمره اسلامی سیاست کو کمره اسلامی عدد مشاندنه لیتشتا کو از لور دخوازم جواب پرز بکم دناور روشا که به وی آوایده و که هیزین روشلات کردستانی و هف پیمانک امضا کردنها حال حاضر روشا هف پیمانی بچه آوایه گلو اف اتفاق قدنا بره هیزین روشلات کردستانی ده هاتیه بیک هاتیه دکاره لسر عرده باندوره که خواه بچه آوایی بده آوا کردن اف هاو پیمانی کدنا بین حزب سیاسی ده هات چکرن از کارم بجم دسپیک کی نو بوج بر روشلات کردستانی روشلات کردستانی چاوی هر کس ل روشلات کردستان چونکی گلی کرد گلی خودی جنجیان آزادیه گلی کو دکاره باندور لسر همو گلان بکه هم گلی روشلات کردستان خودی رخصتنی خویا خودی هزی خویا خودی پرگال خویا بوی لگلی کی کو چافکانی شورش دراستی دا لروشلات کردستانی لبربلاوی همو درین ایرانی دکاره ببه بوی اف هف پیمانی داخوازی گلی من لروشلات کردستانی بون ما دوک هزین سیاسی بتایبتی وک پجا کو اف چند ساله بتایبتی اف هدف ما استراتژیکه کو بردام ام لسروی به اصرار بونه پیوسته هزین سیاسی هف بگرن ببیرا ما پر جارا پیشنگتی کرد ما پر هولدان دا پیوسته احزاب سیاسی هف بگرن و داخوازی گلی ما همو داخوازی گلی ما لروشلات کردستان دا ایدی پیوسته د نوبین احزاب سیاسی روشلات کردستان ده هفگرتنه کی استراتژیک چه ببن نه هفگرتنه کی تاکتیکی چونکه نه ام به پیواژو به مرحله کی نو یه تکوشین را روبرونه روشلات کردستان به چند ساله به تایبتی لناو تکوشین لناو برخوتانیه کی دایا جبو ویجی دمکی وسط اف برسفه که هری باش یه گلی مبول لروشلات کردستانی جبو اینها استکارم بیجم اف هف پیمانی سیاسی ده هم دواره چاوا هف گرتنه کی دموکراتیک یکیتیه کی دموکراتیک لروشلات کردستانی دا چه ببه و روشلات کردستان دکاره ببه نمونه اولگویه کی جبو بشین دنیای ایرانی گلین دنیای کل سر جغرافی ایرانی جیان دکن بوی چاوی هر کسی جی نهال هزی کرده چه مجبر کو هزی کرد فاکتوری که اساسیه نهال ایران دا ده همان وقت دکاره لروجلات ناوین دا چاوی هر کسی گلی کرده جبوی نه شرکی کل ایرانی د قوم چاوی حمویا لیه کو احزاب کردی دکاره رولی وان چه به بوی ما افشار پیش بینی دکر جبوی پشتی وان کمکوژی کو رودان ایدی ما گل سر ما فرض پیوست ام یکیتیه کی به حس بک بینن خال استراتژیک دیار بکن لسر خال استراتژیک لهر گوهرتنه کی را ام آماده بن بوی ما افشار پیش بینی بدم اول پیمان ببوره ودم ام دکارم بیجین هم وک پشق و هم جوک
هیزن هفپیمانی یان روشلاتی کردستانی جه هر سناریو که ایران او روشلاتی کردستانی را آمده نه؟ ام وکه پجاک 22 ساله تکوشینه ویدکن بو آزادی گلی ما جبو دموکراسی جهم جبو آزادی د کردستان دا هم دموکراسی د ایران دا به تکوشی ام بردام لمیدانی بونه نها لباجار لچیان لدشتان یعنی همو تکوشینه ما حولدان ما ام لآزادی گلی خو لروجلاتی کردستانی مسوگر بکن دناو ایرانی کی دموکراتیک دا بوی ام لهر روشه دا جبو پاراستنی گلی خو جبو مسوگر کردنی آزادی گلی خو لهر اگره کی دا ام آمدانه بوی مخص کو ام وک احزاب روجلات کردستانی جبو هر روشه کی آماده بن جبو ام دبیجنیا مثلا ما دید کو روشه ایران پر ضعیف تبه و ایران لشر دا اصرار دکه اما ایران به ذهنیت خو به اصرار د ذهنیت د سلاطی د نکاره بردام بکه ایران لبر به هلوشاندنه بوی پیوست گل کرد قدر خو به خود دیار بکه پیوست گل کرد به هز خو به اراده خو به ناسنامه خو به لناف ایران کی نو دا و ستاتوی گل کرد چی به بوی نه ام دکارم بجن کو آماده کاری تنکرن آماده کاری هنه بوی ده هم تایبت لس وک پجک ده همان وقت را ده هف پیمانی ده جی هنه هنک خالق ور نقاش کرن هنه دناو هف پیمانی ده ام دخوازن دناو هزین کردی دا دواری پیوندیا لدر ودا یکیتیه کی به هز هبه ام دخوازن دواری پاراستن دا جدا لحزب دواری پاراستن دا هزه کی هبش هبه کو ام هزه کی ام چوا لروجلات کردستانی دا چاو پاراستنی گلی خو بکن حتی امی چاو پاراستنا گلین دن بکن کل ایریشن رژیم و ایریشن جور به جور را رو به رو ورن اونا ام دکارم بیجن که ام خودی لوی هزه و خل بوی هر روشکی جی خو آماده کن و آماده نج بو آزادی گلی خو ام حاضرن هر تشتی بکن بله اول پیمان ام دکارن وی کی پرز بکنن گو وی کی بیجن کن هم هیزن روجلات کردستانی هم پارتین سیاسی و هم جی ین ام بجین هیز دستی وانده هندالی لشکری ده جی تجربه باشوری کردستان او جیا روشاوی کردستانی چه تجربه گرتنه کو ده روشا لپاشاروجا روشلات کردستان او ایرانی ده بکاربن جی سوتور بگیرن گلی کرد براستی جی گلی کرد لمرحله کی نودا و افسکارم بجم اف 5 سالین داویه نیف قرنه که الرحی نتوید ناو بین گلی کرد را ده همان وقت رو خودی درکتنی هفده پاراستن ایدی گیهشتیه و آسته که یکیتیه که به هز دناو گلی کرد را چه ببه و اف چه ده به ایدی جبو و گلی کرد سیستم لهر بشه که کردستان ده جبو خو نمونه ده بینه اولگو ده بینه دبه که لهر بشه که کردستان ده شواز هین جدا تر به اما ده اساس ده وکا ناسنامه وکا سیستم پرتشتی کو ام لحفده فرد بن هیا و پرتشتی کو ام لحفده هم اولگو دیگرن هم نمونه ده همان وقت ران دوی دجی خودی لپرگالی هفده درده کون جبو از کارم بیجم بتایبت لباشور کردستانی دا ستاتویه کی هیا لروجاوای کردستان کو نها ستاتویه کی بربچاو هیا برخودانیه کی پرمزن هیا لباکور کردستان دا ایرادا گلی کرد پیشنگتیه گلی کرد هیا بوی وکر روجلات کردستان دما لروجاوا لشر کوبانی حتی انها دکارم بجم دسپیک شورشی حتی انها گل روشلات حتی گل ایرانی سیستم روجاوای کردستان جنیز و دشوپینن ولی به هر وقتی که کو ایریش لسر روجاوای کردستان چه بو گل روشلات خودی درکت چما خودی درکش بکو هبون اخوال روجاوای کردستانی داده دید جبوی ستاتوی روجاوای کردستان ده همان وقت را اراده خود بینن ناسنامه خود بینن بویجی بردام میزه بکن پشتی شورش روجاوا ایرید لروشلات کردستانی دا جی لیگرینین آزادی لیگرینین کو سیستم خوب ریوه بری چه بکه خوب ریوه ببن هزا جنین پیشنگ پرزیده درکت پیش اف همو اولگوین کو لروجاوای کردستانی دگره جبوی حتی شر هری داوی ایریشین کو لسر باکور و روشلات سوریه چه بو گل روشلات کردستان دو کمکوژی دا بو اما برخ میویجی گل روجلات کردستان خو حاضر دید که بچه روجاوای کردستان لدیجی هزین داگرکر شر بکه چما جبر که روجاوای کردستانی هبونه خود بینه بوی هم دکارم بیشن هر سه بشاجی ستاتوی که نها هیا ایراده گل کرد لبشی دیده جبور روجلات کردستانی جی مورال معنویت و جی که
çawa zihniyeteki demokratîk ji li Rojhilatê Kurdistan çêbibike û bandorekî pir mezin e bitaybet şoreşa Rojava bi pêşengtiya jinan li ser jinên Rojhilatê Kurdistan Îranê pir bandor kir. Eger îro jin jiyan azadî li Rojhilatê Kurdistan û Îranê belav bû, ev derencama tekoşînan ku beşê dijî derketibû taybet li Rojavayê Kurdistan da çawa jina pêşengtî kir, çawa jin bon olguyê tekoşînê Rojhilatê Kurdistanê bi wê sembolê li Rojhilatra jin jiyan azadî bilind kirin û hemû tabûyên rejîmê şikandin. Boya ez dikarim bêjim ev numûneyên pir berçav bûn. Heval peyman niha di nava gotinên xwe de jî te got niha dîrokeke we ya dirêj ya têkoşîna li dijî vê komara İslamiya Îranê heye. Bi taybetî di roja destpêkê an guhêjin piştî 28 Sibatê êrişî destpêkirin OP'de gelek nûçeyên bi vî awayî di çapemeniyê de derketin ku rejima komara İslamiya Îranê girtîgehan ji bo xwe weke girtiyan ji bo xwe weke mertalekê bikartêne û gelek girtî em bêjin yên pejake jî di girtîgehên li Îran ên Rojhilatê Kurdistanê de hene gelo rewşa wan bi çi awayî çi agahî ji wan hene bi taybetî em bêjin kesên weke heval Zeynep Celaliyan. Li dîroka rejîma Îranê de qetlîamê herî mezin yek ji li zîndanan hatiye meşandin. O rejîma Îranê zîndan weke qetilgah bikartîne. Li ciyê ku têda îrada însanê azad li nav bibe. Lê li zîndanên Îranê de berdam îrada azadî bilind biye berdam bûye ciyê berxwedanî. Ji bo di qadê zîndanê li Îranê de her tim ciyê berxwedaniyê bûye ciyê tekoşînê ye. Bi taybet kî bi vê re pêşengtî kiriye herî zêde jinên Kurd, herî zêde gelê Kurd ve gelên din yên azadîxwaz li ser coğrafiyê Îranê. Çi qas Îranê hewl da li zîndanan da îrada azad têk bibe, li zîndanên Îranê da îrada azad têk neçû bûn olgû bûne sembolên tekoşînê. Ev hîna di demê Ferzat, Şîrîn, Ferhat evna zîndanê evînê hejandin. Ji bo yên bûne sembol. Ji bo niha li demên şera da Îran li hewl dide zîndaniyan êrişên herî mezin li ser zîndaniyan çêdibe. Ji bo mesela niha piştî ku ev şer dest pê kiriye tu xeberek ji zîndaniyan nayê girtin, tu xeberek ji zîndaniyê siyasî nîne. Bi taybet rejîm zîndaniyên siyasî weke dijminê xwe esasî dibîne. O hemû dixwaze întiqama xwe li zîndaniyan bigire. Çünkü ew zîndanî rêberên tekoşînê ne li nav meydanan da tekoşîn kirin, berxwedane. Boyê niha dixwaze întiqam bigire heta niha xeber li zîndaniyan nayên girtin, rewşên wan tenduristî ne baş e. Ji hemû mafê xwe seretayî, ji hemû mafê xwe ku xwe biparêzin li hemû tiştî mehkûmin. Boyê jî niha ana ev şera dest pê kiriye rast e şerekî hem li şerê niha rast rast ser Îranê tê meşandin, şerekî navçe belav dibe. Ama em mêze bikin li ortê da pir zêde kes behsê zîndaniya nake, pir zêde kes behsê girtina nake. Girtinên pir zêde mesela rejîm dixwaze çê bike, îdamên pir bêdeng çê dibin. Vana hemû Îran li jê navê vî şerî de qetlîamekî jî li nav Îran bi xwe de dide meşandin taybet li ser zîndaniyan. Boyê jê bi taybetî li ser Kurdan pir tundutujiyên mezin tên meşandin li ser zîndaniyan. Na hevalê me hene em bê ser û şûnin. Mesela heval aryo heye heta niha çend sala em lê xeber nagirin. Bê ser û şûne li nav îşkenceyê de di heman wextra heval Şahîn weke endamê pejak li salekî zêdetir em tu xeberê jê nagirin bê ser û şûne. Di heman wextra bi taybetî heval Zeynep Celaliyan 17 sala û bo 18 sal bê rawestandin berxwedanî dike li hember vê rejîmê û bîye sembolê têkoşînê em xeber lê nayê girtin ve rewşê tenduristiyê heval başnîne di hemû mafî hatiye mehrûm kirin. Di heman wextra werîşe heval Ciwana Sine, Bexşan Ezîzî û bi dehan hevalê din. Yani hemû li êrişekî pir mezin re rûbirûne. Ama ev heye yani ev kesene ev tekoşerên azadiyê ne pêşengtî dikin li her egerekî de li her rewşekî de tucara teslîm nebûne ve canê xwe feda kirine ji bo vî gelî îrade siyasî vî gelî ne. Ama em dikarin bêjin niha li zîndanan da êrişê herî mezin pêk têne. Li zîndanan da şîddetê herî mezin tê bi rêva birdin. Heval peyman ez hinekê dixwazim bi taybetî yek ji pirsa herî sereke ya ku herkes merak dike ji ber ku me got ev 19 rojin êrişeke an guhêjin ji şerek dina ber aliyan de heye. Ji roja destpêkê ve her kesê got ha hêzên Rojhilatê Kurdistanê
درباز بون و شر بکن شر بقاومت آنگان بجین و تکوشین ناوا ایرانی با آوای که چکداری بدن دست بکرن پشت دمکی افهما بجار کتاش روجوی درکت یعنی تشتاق از خوازم لور پرز بکیم گلو چبو چه قومی چما او ساحاتا گوتن و چما جنها بدنگی که هم راستیا بویری چیه یعنی هزین کردی به دستور کسی چه نبونه به دستور کسی جی و شارنکن به اراده خواه به کنیه گنجاو دیتن که جبو آزادی گلی خواه جبو سرکفتن گلی خواه ام آماده نه جبو کنیه ام لوی شری در راست جبر کو چاوی هر کسی لهزی کردیه باید پر کسی کو اف چه کرن ها چونو هزی کردی دچن ما لوی لطرف هزی کردی دا تو داخویانی که وسا نهاتیه دانید اگر هزی کردی قرار بدن که دست به هر شرکی بکن یا به دست به هر مرحله کی نو بکن هزی کردی بخو اراده خو به هزی خو به ناسنامه خوی نهایی بخو داخویانی جده ده لرای گشتی را جده بیجه و لچه دخوازه بگلی خو را برای گشتی را ده را گهاندن بوی ام دکارم بیجن راست جبر کو دست پی که ایری شکل سر ایران چه بو تنه کس لروشی نوسا بلاف کرن اما اول نای معنی کو هزی کردی سکنینه هزی کردی نه ام دخوازن ستاتویا گلی ما ایدی دواری سیاسی دا ستاتوی گلی ما دواری پاراستن دا ستاتوی گلی کرد ایدی وره دیار کرن ستاتوی گلی ما لداست نافچه دا ناونتوی دا پیوست گارانتی ایدی ستاتوی گلی ما هبی لروجلات کردستانی دا بوی گلی که هری بوی قربانی گلی که هری زیده کد دایا تکوشین کریه گلی ما لروجلات کردستانی دا بوی ایدی افجار گلی کرد دخوازه پر هشیار پر به تدبیر دا رابو ایدی گلی کرد بخو سیستم خو دیار بکه بوی نها ام دکارم بجن لهزی کردیجی خو ببیرا آماده دکن هزی کردیجی که ام همو بالصالانه تکوشین دکن لراسته ام بندین ایلا بالصالانه تکوشین دکن که ام شورش سرکفتن و آزادی گلی خو لروجلات به دست بخینن آنها راست رژیم لواز بویا رژیم هر روز دچه همو رایدارین خوی ین ایدئولوژیک رایدارین خوش دست ده اف همون لواز بوین و او تکچوین رژیم ده دیار کرن جبوی روشه کی وسادا چه وکه گلی کرد چه وکه احزاب روجلات کردستان ام ببیرا آماده نتابی لستاتوی گلی خوی دیار کن جبو که گلی من لیریشه کی جداتر را روبرو نبه دیکتاتوره کی ده لسر گلی من دستلاتی فرض نکه گلی کرد ایدی خودی اراده خود به ناسنامه خوی وره میدانی به ناسنامه خوی دی خودی خود در بکوه بوی هم دکارم بیجن یعنی ام به هوای کسی کی یا ده هر کسی کی کو بیجه اها چونوی بچن گلی کرد کنی گنجاو دو و کنی جه احزاب روجلات کردستان دناو آماده کاری دانه کنی پیوستی بو لدوره دا بن لمیدان بن بله نه هوال پیمان اف 19 روزن ما گفت شرکت دجوار هیا به تایبەتی ڕەوشە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی بچاوەیە هەم دالیە لەشکریدا و هەم ژی دالیە جواتیدا ڕۆژهەڵاتی کوردستان جیە کو هەری زێدە ڕژیم لێ دەترسە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ji بۆی ما گوت یعنی چونکی gelekî xwedî hêzê xwe ye ve hem jî xwedî zihniyetê xwe zihniyetekî demokratîk e di heman wext re سیستمێکی wî heye ku dikare li ser giştî Îranê bandor bike boyê bi salaya rejîma Îranê Kurdistanê milîtarîze dike li vê şerê ku naşerê 19 roja têmeşandin rejîm hewl dide zextekî li ser Rojhilatê Kurdistanê bike şerê taybet dide meşandin duwarê aborî da gel zehmetiyên pir mezin jiyan dike çûnkî ev hemû bi salaya rejîma Îranê gelkire qurbanî îro jî şerê ku çê dibe شر ایریشین کو لسر ایرانی ته چکرن رژیم هینا دخوازه گلان قربانی بکه گل ببن قربانی به شرانا و سیستمی بوجه نه دواری آبوری د قریزم پر کور هنه دواری هریشی کی لسر خوازای هيا ده هما ایریشین شر تایبتی کو رژیم د دمشاندن لسر کردستانی جبوی همو ترسن رژیم همو فکارین رژیمی او کل کردستانی دا تفگرکی چه نبه چونکی روشی کردستانی پر باش دزانن بوی استکارم بیجم رژیم مثلا نهاجی حول داده نه به دست بکرین شهر دا پشت یک دو روز حتی نه اینترنت قطع دنگی گلان قطع که جبو کو دنگی گلان نگیج دنیای در و جبو کو روشی گلان لدنیای را نه را گهاندن رژیم نه
به هەموو شێوازی دەنگی گەلان لە ڕۆژهەڵات را دگشتی ئیرانێ دا قوت کردە نەها پرتش دەقاومن کەس ئاگادار نابە لێ ئەم ئاگادار دەبن کو بە مەسەلەن دخوازێ گرتن بکە دخوازێ ترس چێ بکە حتا نها ڕێژیم پر جارە دچە لە ناو مەدرسەیاندا di nav başgehan da di nav ciyê nexweşxana de xwe bicî dike ev hemû zerer dide gel boyê niha meselen li tirsên ku di nav desthilatên rejîma Îranê de di nav hêzên rejîma Îranê de çêbiye xwe nav gel de bicî dike li nav ciyên civakî de xwe bicî dike ev hemû zerer dide gel boyê niha li rewşê rojhilatê li hemû rewşê din dûr nîne ama ji ber ku hemû ترسێکی زێدە لە ڕۆژهەڵات هەیە زێدەتر زەختێکی دخوازە لە ڕۆژهەڵات چێ بکە بە تایبەت دخوازن شەڕی تایبەت بدن مەشاندن ترسێکی چێ بکە کۆ گەلێ کورد لە هەر ڕەوشێکیدا خۆشببوو گوهرتنێکی خۆ ئامادە نەبینە لێ گەلێ کورد بڕاستیژی بۆ هەر ڕەوشی ئامادەیە گەلێ کو دخوازە قەدەرە خۆ دیار بکە گەلێ کو دخوازە ئیدی دەسەڵاتێکی دل سەر سەری خۆ قبول نەکە بۆیە ئەسکاریم بژم پۆتانسیێلی گەلی ڕۆژهەڵاتیژی ji bo şoreşkirin jî ji bo ku destkeftiyê xwe jî biparêze ji bo azadiyê xwe jî misoger bike ji her demî zêdetir jî amade ye. Belê niha weke pejek ama bije ji roja destpêkê de heta niha projeyeke we ya Îrana Demokratîk Kurdistaneke azad ya bi vî awayî hebûn ha di nava şert û mercîn heyî de em bijîn hûn vêyekê çan dixin li ser rê pratika vêyekê çan pêk tînin. Xetê sê xetê gelan e xetê sê da jin pêşengtê dikin xetê sê da ciwan pêşengtê dikin xetê sê yanî gel xwe bi xwe bi rêva bibin gel bi xwe heqê serniviştê xwe teîn bikin diyar bikin ji bo di rastî da li rojhilat ra pêvajiyê jin jiyan azadî xetê sê bû bo çunkî jin jiyan azadî hemû taboyên rejîma Îranê hilweşan boyê hemû gelan xwe divê dirûjmeyê de dîtin bo çunkî xetekî gel bû alternatîfê gel e tenê dirûjmek nebû zihniyetekî bû ku hemû gelên Îranê xwe tê de dîtin ev tê çi manayê gelên Îranê bi dehan car ev 47 sala li bedîl didin bo ku rejîmê Îranê guhertin bike mafê gelan qebûl bike bi hemû şêwazî têkoşîn kirin lê êdî rejîmekî ku berdam di serkût û qetlîam de îsrar kir êdî gelê Îranê bi vê qenaet bûn ku bi taybetî bi pêşengtiya gelê Kurd xetê sê dikare bibe alternatîfê herî bihêz li Îranekî demokratîk da na projeyê me stratejiyê me ji bo Rojhilatê Kurdistanê Îranê İranekî demokratîk li İranekî demokratîk çawa çê dibe İranekî demokratîk pêwîst e nasnamê hemû gelan were qebûl kirin statûyê hemû gelan hebe îradiyê hemû gelan hebe bo wê em dibêjin Kurdistanekî azad İranekî demokratîk Kurdistanê azad nayê wê meعنê ku em li Îranê cuda dikin Kurdistanekî azad dikare li ser coğrafiyê siyasî Îranê bibe olguyekî ji bo hemû gelê din çawa bi hevdira jiyan bikin lê gelê Kurd pêwîst e bi nasnamê xwe bi îradê xwe bi hebûnê xwe bi rêva bibe di nav da mafê çandî mafê ziman mafê aborî mafê perwerdeyî yê gelê Kurd hebe û gelekî azad bi hilbijartinekî azad rêveberiyekî xwe diyar bike bi vê da em dibêjin xwe bi rêveberiyekî demokratîk xwe bi rêveberiyekî herêmî boyê ev ne li bo Kurdistanê em di esas da dibîn û em li vê gelê me ji vê dixwaze boyê ev di nav Îranekî demokratîk da dibe eger azadiyê gelê Tirkiye Azerî azadiyê gelê Belûç azadiyê gelê dinê li ser Îranê nebe azadiyê gelê Kurd jî nakeve garantiyê ji bo ku azadiyê gelê Kurd garantî bi xwe biparêze azadiyê gelê di jî lazim in azadiya gelan bi hevdiva girê de ye bo wê pêwîstiyê Îranê bi demokrasî heye yanî siyasetek zihniyetekî nû di Îranekî nû da bi rêveberiyekî demokratîk ve bi pêşengtiyê jinan çunkî eger jin têda nebe demokrasî nabe boyê em têda îsrarin ve li ser vê em dikarin bêjin wek pejak pir kesî ji me muxatab digirin ji bo çima ji bo ku em xwedî zihniyet ve alternatîfekî demokratîk in boyê ez dikarim bijim na ev proje me Îranê demokratîk pir kesên Îranî pêşwazî dikin baş dibînin dixwazin danûstandinê wan hebe dixwazin li gel pejak kar bikin çunkî bi rastî ev di pratîk de jî me îspatê vê kiriye ku stratejiyê me çi ye ve li ser vê stratejiyê em dixwazin bi pratîk bikin Niha heval peyman ew hêzên serekîyên di nava tifaqê de ku we bi hev re hevpeymaneyekiya siyasiya ava kirî ew ji divê çarçovê de hemfikrin Belê li nav hevpeymanî de jî xalên girîng hene di nav hevpeymanî de jî Kurdistanekî bi Kurdistanekî azad Kurdistanekî xwe bi rêva bibe
ده همان وقت را لناو ایران کی دموکراتیک دا چونکه اف خالین کو ام حمو لسر ریکفتنا و لناو وی هف پیمانی دا اف خال هاتنه امضا کرن دلناو هف پیمانی دا تین واته کو اف احزابانه جی بلسر ایران کی دموکراتیک ام چاود کارن ریک بکوین مل لناو هف پیمانی دا جی امضا کریه چونکه ام لناو هف پیمانی دا او گرینگ بو وک پجاک ام لسر وی به اصرارن يعني استراتيجية هاي دكارج بو إيران كينو تشاو ببا أف بو السبب كل نوع هاف بيماني دا جيد هما شواز جي بقرا بله نها ام هنه که قالا پجاک بکنی جبرکو پجاک خودی دیروکه که تکوشینیا درو دریش یا لگل وی رژیما کمارا اسلامیا ایرانیه و به طایبتی اف خالین و استراتژیین کوین نهانی زمان دجبو گلی روشتاتی کردستان و ایرانیشیم بسالانه هون دویه که ده جی اصرار دکن نها پرسا کو از دخوازم دوی چارچوبه ده جی جواب بکم هر تکلداری ویه که ده حال حاضر ده لروشتاتی کردستانی و که پجاک يعني هون دچ بوزيشن دنا روشا وين هات شيء وك بجك استكارم بيجم كو ام دم خويا هري بهزدانا چونكي ام بشتامه لقلي مايا و ام هزا خو لقلي خو دگرن و قلي ما يرو حمو بندواري وي لبجاكا تشاوي وي حمو بجاكا جبوه دما ام دبینن کو گل اوقاس ببندواري با خو عيدي بجاك دبين يعني خو لهزا خو لپجاک تا دبینه و هیوی خو پجاک دبینه جبویت کارم بجم ام دمی هری به هزانه ام دمی اف هزا ما هزا گل دما گل جوسا بندواری وی هيا و چاوی لمایا ام وی پر به هستر دبن و ده هر واریدا ارکی سر شانی خوشی گران دبینن که ام چاو بکارم ببن برصفا داخوازین گل خو بوی پجاک لروشلات کردستان دا لآواکرین خو حتی نها هیوی یکی اجبو روشلات کردستانی دما پجاک آوا بو هیویه کی بو دسپیکه کی نو جبو گل روشلات کردستانی هبون خود پجاک دادید جبو پجاک خودی ذهنیته کی هم لسر آزادی جن لسر آزادی جواکی لسر آزادی همو گلان به آلترناتیفه کی نو هات روشلات کردستانی همو او ذهنیت کلاسیک همو او ذهنیت مرسالار همو او ذهنیت نتو پرست شکان براستیجی بوی اف لروجلات کردستان ده بو مرحله کی نو یتکوشینه حتی پجاک بو ضربه که هری مزن ذهنیت رژیم ایرانی را چونکه رژیمی کی دسلات رژیمی کی مرسالا رژیمی کی نتو پرست پجاک به فکری کی آزادی خاص بو یعنی ضربه که هری مزن ذهنیت و رژیم ده شبو هم دقت بکن رژیم هری زده فکری پجاک آلترناتیف پجاک بو خو خطری دبینه بو جی لنهادا للروشي كو ام نهاتي دانا لهر روشي دا بردام لقل قلي خونن لما بي پر او لهر اگري كده ام دحموشي وازي آمادن كو قلي خو بپاريزن و نتني پاراستن آزادية قلي خو مسوگر بكن بوي پجاك لا لروشلات كردستاني دا بتايبتي حمو جن و جوان هبون خو لپجاك دا دبينن لروشلات كردستان و ايراني جن پوتانسيلا اساسية جن بدست جنان اف رژيم هلوشا جن ایدی به جسارتین میدان و جنین آزادی خازن کو به فدایتین میدان بو جن تنین هبون خو لپجاک دا دبینن لناسنامه خو لپجاک دا دبینن چونکی پجاک دبینن کو رول جن هبونا جن اراده جن دناف پجاک دا لپیش دایا ده همان وقت رو وک جن سیستما کجار هیا لپیش دایا بو امتکارم به جن لوی روشه دا لهر اگره که دا کو بساله براستی ما بدیل پر مزندان نها لما للزندان دا بديل برمزندا لما لميدان بديل برمزندا حتى نها حوالي ما جبو آزادی گل خو فدا دکن لروجلات کردستانی هر سال ام شهید ددن خوین درجه بوی ام اکدارن برپرسیارن چه به بلا به آزادی گل ما داخوازن شهید ما وک پجاک بتایبتی لروجلات کردستان دا ام اکدارن آزادی گل خو مسوگر بکن جبو ویجی چه به بلا به لهر روشو لهر اگری کدام وک پجاک خو آماده دبینن بله هر ده همان چارچوبه دم به پجاک دوام بکن یعنی نها وکه پجاک به طایبتی تشتکواز بخوازم جواب پرز بکم اف تجربه ویا بالسالان هم دالیه لشکری و هم دالیه سیاسی دم هون چوا دکارن جبو گلین ایرانی دیگه که استراتژیک بدن پیکانی جبو تواهی گلین لنوا اردنگاریا ایرانی بله دراستی دم نها پیوستی دم ام بحث ایرانی کی دموکراتیک دکنم بحث ایرانی کی نو دکن خالق استراتژی هفگرتنی گلانه خالق استراتژی کی اتفاق گلانه
ایران به ساڵای خۆست گەلان لە هەف پارچە بکە گەلان لە دژی هەف بکار بینە لێ ئەم ساڵێن داویە دەستکارم بێژم گەلێن لەسەر جۆرافیە سیاسیە ئیرانی خۆ پڕ نێزی هەفدە دیکەم و گەل هەبوونە خۆ لە هەبوونی هەفدەدا دەبینێ جالووەکە پەژاک چما ئەم دەبێژن چاوێ پڕ کەسا لە پەژاکە لە پرسی وە دەژی هەر هات نەها پێویستی یەک بە ذهنیەتێکی یعنی ئالتەرناتیڤێکی چاوە ئەم دخوازن دیار بکەن ذهنیەتێکی دەموکراتیک چاوە پێویستە ji بۆ ئیرانێ ڕێڤەبەریەکی هەوبەشیە دەموکراتیک چاوە دکارە ji بۆ ئیرانێکی نۆچێ ببێ ئەونا هەموو ئەم دکەم ji وەک پێژەک bi ساڵای ئەم لەسەر کار دکەن bi ساڵای ئەموان پرۆژەنە پێشکەش دکەن و پەیوەندیە مە لەگەلگەلێن چێ دەبێ بۆ وێ نەها ڕاستە نەها لە ڕۆژهەڵات و ئیرانێدا پڕ حەزب هەیە ئۆپۆزیسیۆن پڕن و پڕ کەس حتا دەخوازن bi gorî zihniyeta xwe li Îrana nû de cî bigirin ema pir kesê ku vê hewldanî dan me weke pejak bi tekoşînê xwe ev vala derxwast heta bi tekoşînê xwe me da diyarkirin ku Îranî nû de zihniyeta we nikare li ser Îrana nû bi zihniyetekî desilat zihniyetekî mêrsalar çê bibe li Îrana nû da bo wê ev tecrübê me ev ezmûnekî mezin yê pejak heye pejak hem tecrübê xwe 22 sala di heman wextra û ezmûn û tecrübê ku beşî din yê Kurdistanê jî girtiye li bo wê li Rojhilatê Kurdistan li Îranê de dikare bibe numûneyekî nû ji bo na gelên Belûç li pêvajiyê jin jiyan azadî bi taybetî heta niha dizanin ve vê dibêjin jî ku em dikarin li gel gelî Kurd bi taybetî li gel pejak îtifaq bikin îtifaqên stratejîk hebin gelên Tirkiye Azerî li nav gelê Kurd ra jiyan dike hêzên derva da pir dixwazin nakûkî çê bikin di navbênî gelan da ama di rastî de gel hemû çandê wan ketiye nav hevdî da bi hevdî ra bi salan e jiyan dikin ji bo wê em xwedî vê alternatîfîne ji bo em dibêjin xetê sê ji bo em dibêjin Îranê demokratîk ji bo em dibêjin jiyana hevbeş ya gelan li ser Îranekî nû bo evna li hemû li proje û planê me ê weke pejak de hene vê tenê me teorî nekiriye em bi pratikê vê bi sala dikin ji bo wê salên derbasbûyî niha amadekarî konferans çê dibin semînarên hevbeş çê dibin konferansên gelên Îranî çê dibin û hîn çê bibin em hewl didin hîna konferans semîner biryarên stratejîk bi hevdî ra bigirin ev îsrarê me berdam li ser vê heye ji bo em dibêjin em dikarin bi vê ra pêşengtiyekî bi hêz bikin çünkü em xwedî vê alternatîfê ne xwedî vê hêzê ne hem duwarê parastin da çünkü niha gelên Îranê bi rastî pêwîstiyan bi parastin heye hem gel çawa xwe biparêze gel çawa xwe rêxistin bike gel çawa xwe bi rêva bibe tecrübe lazım e ezmûn lazım e rast e gelekî bo şoreşê amade gelekî fedaiye bi rastî jî lê ezmûnek tecrübeyekî lazım e weke pejak bi sala tecrübe û ezmûnê me çêbûye duwarê parastin da gel çawa xwe biparêze duwarê xwe rêxistinkirin da duwarê hemû komîteyên xwe çawa çê bike çawa xwe li bajara bi rêva bibe ev ne tecrübe û ezmûnekî çêbûye û bo gelên Îranê jî em hewl didin cepheyekî demokratîk opozisyon di nav cepheyekî demokratîk da were gel hevdî vê cepha demokratîk em îcaze nedin zihniyetên carekî de dixwazin were desthilatiya xwe bisepînin bo yê niha da li çi li nav Îran da çi li derveyî welat hewldanê me heye ku em bikaribin di vê serdemê ra pêşengtiyekî bi hêz bikin Niha di nava gotinên we de û di daxînên derbasbûyî de jî hem yên tifaqê û hem jî yên jaliyê pejak ve û pêşengên pejakên rêveberên wê yên ku derdiketin de gotinekî wisa her tim tê dubarekirin heye ew jî rejîma Komara İslamî êdî temenê xwe qedandiye ber bi têkçûnê ve ye û dema ku em di roja îro de jî temaşa dikin yanî bersivdayîneka wê li dijî êrişên İsraîl û Amerîkayê heye jî yanî ev gotina we ye ku temenê rejîmê bi dawî dibe li ber têkçûnê ye yanî bingeha vê yekê ji ku derê ye yanî tişta ku ev yek li ser erdê de xuyakirin çi ye binêrin ev vê gotinê tabî em nû nabêjin bi taybetî ev salên dawiyê da me berdam vê gotin me got Îran eger hîn salên derbasbûyî de me got Îran guhertinên radîqal çê neke Îran ber bi hilweşandinê diçe çima me vê got çünkü em hêzekî şoreşgerin hêzekî duwarê siyasî da pêşbînî de hêzekî ku rastiyê heyî dibînin ve tehlîlê vê dikin rejîma İslamî 47 sala li ser kale û li 47 sala gelan serkût dike 47 sala gelan komkujiyên mezin li ser gelan tê pêkanîn çima em vê gotinê dikin ji ber ku gel êdî rejîmê qebûl nake dema binêrin
نا êrişekî li ser Îranê çêdibe rêberê Îranê ve niha bi dehan rayedarên payebilin yên Îranê hatin kuştin gel ji vê kêfxweş e gel ji li kuştina van kesana kêfxweş e çima ji ber ku van kesana bi salan e gel qetlîama re derbas kirin ev gelekî ku vê rejîmê qebûl nake tê mena ku ev rejîm hildiweşê boyê mesela pêvajoyê jin jiyan azadî gel xetê xwe diyar kir gel ev rejîm gu ez te qebûl nakim ne îdeolojî ne sîstem ez te qebûl nakim xwe pêşandanên herî dawiyê ku qetlîamê mezin pêk hatin gel sîstem red kir bo wê jî rejîmek dewletek her desthilatek dema li milê gel van nehat qebûl kirin tê mena ber bi hilweşandinê ye îca ev gotinekî meşhûr heye dîktatûr dema ber bi hilweşandinê bin heta 15 deqê dawiyê jî gefan dixwin tehdîtan dikin li dîktatûrî de îsrar dikin ama li ber hilweşandinê ne boyê rejîma Îranê di îdeolojî de hilweşiye ye di sîstem de hilweşiye na midaxileyê ku li ser jî çêdibin berbelav dibe ji boyê me destpêkê de got ev derencama tekoşîna gelaya de esas da ji bo ku rejîm hiç bersifekî gel ra bersifekî erînî neda hemû nerazîbûyînê gelan ra komkujî serkût îdam îşkence bersif da boyê gelekî êdî rejîmê qebûl nake boyê me berdam vê gotinê got em heta nahê ji bijîn rejîm bi tu şêwazî vî nikare berdawam bike بله هەواڵ پەیمان ێدی دەمامە ژی بربداویە و دچە تەنێ چەند دقەیەکمانە لێ دوێ چارچوێدا 1-2% از دخوازم جواب بکەم و داویە دەزێ گوتنێ ژێ ژوارە بهێلم یەک دنەوا گوتنین وەدە ژی دەرباز بوو bi taybetî em bijin serhildana jin jiyan azadiya ku li Îranê û li nava cîhanê jî deng vedan ez wisa pirs bikim eger ku em bijin li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê guhertinek çê bibe ev yek vê rola serhildana jin jiyan azadî wê çi qasî hebe ez dikarim bêjim yê herî zêde wê rola jin jiyan azadî hebe li Îranê noda bi azadiya jin bi demokrasî dikare Îranekî demokratîk çê bibe ev tenê bi felsefeya jin jiyan azadî dibe jin jiyan azadî ne tenê duruşmeyek e jin jiyan azadî manîfestê şoreşi ye jin jiyan azadî zihniyetekî şoreşî çêkir niha di esasa zihniyeta demokratîk zihniyeta şoreşê bi jin jiyan azadî çêbû boyê na gel îdî rabû li xetê xwe îstêda îsrar kir gel pêşengtî dike gel jî niha jî dibêje rast e rejîm ber bi hilweşandinê diçe gel dibêje pêwîst e em bi xwe xa sîstemê xwe diyar bikin boyê ev astî zanistî gelê Îranê dide diyar kirin boyê herî zêde li her rewşê de li Îranê no da li sîstemê no da tenê zihniyeta manîfestoya jin jiyan azadî dikare bibe alternatîfê herî bihêz yên Îranê çima em vê dibijin çûnkî Îran pir netevî ye pir netevên cuda hene li ser vê coğrafî jiyan dikin pir çandên cuda hene li ser vê coğrafî jiyan dikin pir baweriyên cuda hene li ser vê coğrafî jiyan dikin bo wê eger manîfestoyek duruşmeyekî felsefeyekî weke jin jiyan azadî dikare hemû gelan bîne gel hevdi ve sistemekî demokratîk çê bike derve jin jiyan azadî tu sistem nikare Îranekî noda demokratîk bike boyê ez dikarim bêjim pir bi hezaran însan bi milyonan însan niha bendêne carekî dir jin jiyan azadî zindî bikin ve jin jiyan azadî bi manaya xwe bidin jiyan kirin بله نه هوال پیمان مگوت دمام جدی بر بداوی و دچه برا پرسامنا داوی جه هر تکیلداری وی کیبه بطیبت برا پیش دتینین و به نه دنوا روشا هیده شرط و مرجن هیده د پاشروش هیده د دمن نیز ده چل پیشیا میا کو بطیبتی وکه کرد او بطیبت کردن روشلاتی کردستانی کو امی ببینن سالی ای سال جبو گل روشلاتی کردستانی سالی کی پر گرینگه سالی کی پر دیروکیه ji bo wê em dibêjin merheleyekî pir hesas pêşiyame ye metirsî jî heye çûnkî niha pir kes hene naxwazin hêzê gelê Kurd derkeve pir kes hene naxwazin yekîtiya gelê Kurd çê bibe pir kes hene dewlet ve kesên desthilat naxwazin azadiyê gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê de misoger bibe boyê metirsî jî hene rast e lê derfetên pir dîrokî hene derfetên pir mezin hene destkeftiyê gelê me li Rojhilatê Kurdistanê pir mezin e gelê me li Rojhilatê Kurdistanê xwedî hêzekî pir mezin e û bi rastî gelekî ji bo her egerekî amade ye bo wê jî li her du rewşa jî li niha da merheleyekî ku gel
هری باش خو بر خستن بکه بوی ما پر جرا لداخویانیا دجدا ما گل خوراجی کو مگو بردام پیوست نه یک گل پیوست سیستم خوی پاراستن چه بکه کمیته خو چه بکه کومینن خو چه بکه جوان وی چوا هبونا خو بپارزن جوان وی چوا گل خو بپارزن بوی گل ای سال پیوست ایدی قدر خود یار بکه براستی ایدی گلی کرد پر بدیل مزن دانش بو استکارم بجم ام پر به خوشبینن که نها راسته امی بدیل جی بدن بدیل آزادی هیا مترسیش اما لی اگر ام باش خو برخستن بکن ام باش خو بپاریزن سیستم خود چه بکن لروجلات کردستانی ده سدی سد اف ساساد آزادی گلیمه و اف روجلات کردستانی دکاره لبشین دنیه نها لکردستانی هنه تکوشین هیا برخودانی ها روجلات کردستانی دکاره و یکیتیا گلی کرد آزادی گلی کرد لنافچه دا هین بهستر بکه هین جی ببا آلترناتیفه که هری اساسی و آرامیه که جی بینه نافچه چونکه براستی نافچه روجلات ناوین ده ناف شرده دکله گل دبن قتل عام و شرکی که اف شرط در انجام ذهنیت دستلاته اما به پیشنگتیا آزادی گلان به تیبتی پیشنگتیا آزادی گل کرد و آشتی و آرامی در روجلات ناوین ده و جیب به هوال پیمان هم جد اسپیکا برنامه حتی هم وکه کرده که وکه روزنامه‌وانه که پرسین که هری سرکیین که هم دکن و هم جیم من بخوام مرق دکر من هول داو که از برسواوی جواب بگیرم یعنی ما هر پرس کر و جاری از همه گوتنی جتره بهنم پیام که تی داویه هب کتو بما او برای گشتی و طیبت یا گلی کرد را پار بکیم پیام مد ناو کشتی برنامه دا جیتشتین اساسی پیوست بوک معنی زمان راسته هر کس مرخت کنها لو هر کس چاوی ویل روشلات کردستانیا و گل روشلات کردستانی به نوروز ای سال به تایبتی ام دبیجن نوروز آزادی به نوروزه به راست نها لناو ایریشه کی دا وکه هر سال گلی مال روشلات کردستانی بلکه نکاره به همو شواز سالین در باسبوی نوروزه پیروز بکن لی نوروز ناو دل و میجی هر کردکی دایا نوروز چونکه آگری برخودانیه آگری سرکفتنیه آگری آزادیه لدیجی دسلاتی دنگ بلند کرنه بوی از وی سدی سد بجم کل ناو دل و میجی هر کردکی آزادی خواست هر کردکی لروشلات کردستان نه آگری نوروز گشه معنای نوروز جیان دکن بوی از دبجم ام برحید بین نوروزا ای سال جاره کی دن گشتی گلی خو لروجلات کردستان بتایبت جن جوان ام موسا خو برخستن بکن کو ایدی تجار نهیلن کو تو دسلاتیه کی دن دسلاتیه خو لسر ما فرض بکه اف سالی دی امتخن سالی آزادی گلی کرد بفرا بتایبتی لحمو گلی مل هر دری گلی مل بشین دنیا کردستانی گلی مل دیاسپورا لدروی ولات گلین کو بسالای الولات خود دوره چاوی وان لی جاره کی دبگرن لسر ولات کی آزاد دلی وان لیده دا جبو آزادی لسر ولات خوا اف حمو ام دبیجین کو ام تکوشین بهز بکن گلی من هر دری بشی کردستان لاوروپا لدروا پیوسته به دنگی روشلات کردستان پیوسته به دنگی گلین آزادی خواست ایران دا و پیوسته وسا خبر رخصتن کن دماتی معنوی دا ببن دنگی گل کن هاد ناف شورش دانه گلی کو خوش بو آزادی آماده دکه بوی که هر کسیه لأركو برپسیارتی خوش بر روشلات کردستانی دا جی پیک بینه ام وی باورن چونکه براستی جی ایدی یکیتیا گلی کرد لسرتاسر جیهانی چه بویا و لحف دگره و چاوی حمویا جی لروشلاته و گلی ما بزانه که روشلاتی چاوی وی لیه که حمو کرد ببن دنگ روشلات کردستانی بتایبتی جنین آزادی خواست و ده همان وقت را ام لجیهانی دا اثبات بکن که گلی کرد ایدی گلی آزادی خواست و گلی کرد کاره ببه نمونه که جبو حمو گلان بوی ریکا برنامه و دجی که هم سپاس دکن جاره که دجی بوی اویدا مخواستم پیام خوشی بوی شوازی را گیرن و هم دبیجن ام به تکوشین و برخودانی ام خوش بو سرکفتن خوش بو آزادی آماده دکن بله هفسروکا پجاکم پیمان ویان هم بون میوانه مش بوی میوانداریم گله گله سپاسیا و دکن هر هبه ام جی سپاس دکن ساب بله بینرین هجام د نواوی خلقا ساعات دسپیک برنامه خویا روجف ده هول داکو بطایبتیم وکه هر کردکیم آنگو بطایبتیم کردین لبشین دنین کردستانین کنه لروشتاتن کو چاویوان لروشتاتن لپارتیین سیاسیین لروشتات کردستان و لقدره
باش روجا روشلات کردستان نما خواست ام بزانم کو روشوان بچا اویه بر بکو و دچنج بو یکیم میوان که ما هجا هبون و پرسین کو مرق دکرین ما جگر او ویجیم برسوا مدان ام جلور دیگه هجین داویا برنامه خود بجین حتی جاره که دمن پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیه ده هر شاد بختار